Ekitabo ky'okuruga eshura 19 Ruhanga okweyoleka Abisirayiri aha rushozi Sinai. Omu kwezi kwa kashatu Abisirayiri bahereze kuruga omu nsi ya Misiri. Aha kiro eky'okwezi okwo kwabonekiireho bakahika omu ihamba rya Sinai. Ku baarugire Refidimu bahika omu ihamba rya Sinai bateera amahema omuri eryo ihamba kandi Abisirayiri baguma omu rusiisiro omu maisho g'orushozi. Musa yinamuka aha Ruhanga, Mukama yamweta nayima aha rushozi yagira ati, oku nikwo naagambira enju ya Yakobo noogambira Abisirayiri oti, mukareeba ebi naakozire Abanyamisiri kandi nimwe ku naabatwariire aha mapapa nk'empungu nkabareeta ahari inye. Nahabw'ekyo kumurihurira iraka ryangye mwarinda endagaano yange muri aba bantu bangye aha bwangye abatooriine omu mahanga goona ahakuba ensi yoona n'eyange kandi muryambeera obukama bw'abanyamurwa n'ihanga eririkwera. Ebyo nibyo bigambo ebyoragambira Abaisirayiri. Musa yaija yayeta abakuru b'abantu yata omu maisho gaabo ebigambo ebyo byona ebi Mukama yamuragiire. Abantu boona bagarukiramu hamwe nibagira bati, byona ebi Mukama yagamba nitwija abikora. Musa yagambira Mukama ebigambo ebyo eby'abantu bagamba. Mukama yagira Musa ati, reeba ninyija ahari iwe omu kicu kikwise ngu abantu bahurire ningamba niiwe babone kukwikiriza ebiro byona. Bwanyuma Musa yagambira Mukama ebigambo by'abantu. Mukama yagambira Musa ati, irokoza omu bantu obeeze erizooba na nyenkya kare boozye ebijwaro byabo aha kiro kya kashatu bashangwe beteekateekire ahakuba hari ekyo kiro kya kashatu Mukama naija kushuma aha rushozi Sinai omu maisho g'abantu boona. Oterreho abantu obugarukiro okwehinguririza orushozi obagire oti, mwerinde mutinamuka aha rushozi n'obu rwakuba okukora aha bugarukiro bwarwo. Omuntu weena orakora aha rushozi buzimazima naija kwitwa. Kandi hatagira omuntu weena owamukoraho kureka bamwise amabaare nari bamurashe n'obwerabe enyamiishwa nari omuntu atagumaho. Nze mbakwera agambe akasirikyerero bainamukye bahikye aha rushozi. Bwanyuma Musa yashuuma orushozi yaza omu bantu yabeeza bayozya ebijwaro byabo yagambira abantu ati, ekiro kya kashatu kishangye mweteekateekire mutagira omuhikira abakazi banyu. Kubwasesera aha kiro kya kashatu enkuba zahinda emirabyo yatyankana ekicu kikwise kiija ahari orwo rushozi iraka ry'enzamba ryagamba munonga abantu boona ababaire bari omu rusiisira baatetema. Musa yashohoza abantu omu rusiisira kubugana Ruhanga bayemerera ahansi y'orushozi. Orwo rushozi Sinai rwona rwacumba omwika ahakuba Mukama akarushuumaho niizira omuriro omwika gwago gwacumbuuka nk'ogw'ekikoomi orushozi rwona rwatengyeta munonga. Iraka ry'enzamba kuryeyongiire kugamba munonga Musa yagamba Mukama yamugarukamu n'iraka. Mukama yashuuma aha rushozi Sinai aha mutwe gwarwo yayeta Musa kwinamuka aha mutwe gw'orwo rushozi. Musa yinamuka. Mukama yagira Musa ati, iroko shuume oyehanangirize abantu batakayoga aha bugarukiro kuhika ahu Mukama arikumushamarira bingi omuri bo bakacwekyerera. Kandi n'abanyamurwa abirira haihi Mukama beeyeze Mukama atakabagwaho. Musa yagambira Mukama ati, abantu tibarikubaasa kwinamuka ahari oru rushozi Sinai ahakuba okaturagiire oti, oteho obugarukiro kwehinguririza orushozi orweze. Mukama yamugira ati, iroko shuume haza oyinamukye na Aroni konka abanyamurwa n'abantu barekye kwoga aha bugarukiro kuhika ahu Mukama ari atakabagwaho. Musa nikwo kushuuma akaza aho abantu bari akabibagambira.